Okay. Iti dati nga gundawan, hindi nga ro din na denggen di pa nakaibasa dati. Napadayawan na surat nga may kan biyag ken may kan balakad. The problem of the day ni Xander iti Baguio City nga napauluan iti praktikal. Sagudahan nga ro ti surat ni Pagayam a Xander. Dear Cousin, sakbay man ngayon nakisalaysay ti pakasarita at kasinyong kablawang kay man iti nimbang aldaw yo di Tanemers Studio. Kasama tayo nakablawak ti naragsa ka pa nagbibuya dagiti naruway nga mangsubsubaybay ti dayto nga programa. Ilingid naklatan itinagan a Xander. Tubo kay nagdanaedak dito'y Baguio City. Naawis diriknak nga mangibinglay ti pakasarita akasin yung ngamin iti agdama. Ada sagsagabaek. Ada parikot ko kayat ko itaklin iti programam. Ket kidawek ko nga ikandak iti balakat. Tapno malawlawagan ti panunot ko ken lumag-an ti riknak. Iti laeng ngamin kalabes kasinyong ket nasugat to'y puso. Sipud idi nakiwin naswas ni Jasmine. Nga talo at awen nakaayan-ayat ko. Saan lang nga deta tinasakit apaset na kasinyong takalpasan nga nakiwin naswas kanyak. Ketimpudno na nga adagaya men relasyon da keni Kelly. Nga saan ko lang nga kasinsin no diket imbilang ko nga best friend ko. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong kastyuman nga rugyak nga isalaysay. Oh, Zeus, ading ko. Manong, dati di balon mo iti makalawas. Iyan ay mo dayta Ket saan nga kaskarina ti agsapol iti kwarta. Agyaman ak manong. Ay nagyaman ak ta. Kanayon lahat nga ikikanak iti balon ko. Ta malaksid itititid ni mama nga allowance ko. Ikikanak pa Kung nakarot ken mama, oray saan na kan nga ikan, ikang kamot. Ang ipilit na matlata. Ken may isa. Inkarikmet ken ka idi ading ko. Nga tulungan ka, aging ka nga makaturpos ka iti kolehiyo. Wen manong. Tilain kid daw ken ka, Zeus, ading ko. Manong. Katipasnek mo ti agbasa. Tuladen nak. Ngayon pamaysak ti panagadal ko. Ket saan ko pelang inkaskaso digiti sabali nga banag nga awan kes iskan na. Kasano nadamag ko, damat gayam nobya mon. Saan ka nga madanagan manong? Oreno danubyak. Saan ko met nga baybayan ti panagadal ko? Kas makita mo dagiti gradok manong. Nimbagkit di tanang nga to dagiti grades mo. Iso nga kampante ken natalged ti riknak. Mala. Ika nga rodan, no di mo kadi kaya ti makigidang kanyak. Umay nakdagasin ni manong mo nga Kelly. Ay salatan manong. Ang mga ngamin no maladawak. Jakmat amon no kaano nga umay nakadagasin ni manong Kelly. Dandanin. Halos agpadatang lang mati oras. Ay salatan manong. Alis to no agkumute aklatan. Sige. Baka mo ka. Inakpe nga rod manong. Wow, sige, agan anad ka ading ko Ken kanayo mo nga laglagi pen digiti pamilin ko ken ka. Wen manong. Inikam ka di manan iti balon na iti allowance na ti ading mo. Sander, anak ko. Wen ma. Ket kastamat ti sigod nga raramidek tunggal Lunes nga mapanagbasa. Ket ikak iti allowance na. Manuman ang tintid mo. Ket dati nga ititid ko mama. Ay naku nakmat ken kabarok urnungem latan. Tanay. Ket kanayong ko nga ipalpalagip ken ka.
nga asikasumeten ti bagim. Anang, mama, dita ka manen. Kadagpay sumot parok. Nabayagan nga, agayan ayat kayo kini Jasmine. Apay, awan ka di pa'y ti plano yung agkalaysa. Kas tinakunak king kay di mama, urayak pa lang nga graduar ni Zeus. Tapno, natalgad tiriknak mo't nga makiasawa. Ay na, baka agbabawi kan to anak ka, oh. Anya? Anya ti kay asawan mama? Kaamangan kat no di makauray ni Jasmine. No kasta ngayon uray mo ta kabsat mo nga graduar. Tandaan nam. Third year college na pailaan. Ay na ni mama. Man nakaawat mo't kid ni Jasmine mama. Kunam laday ta Ket apay kabailam mo ten iti mangbukal iti bukod mo a pamilya. Gaputa addaan kan iti natalged nga trabaho barok. Kun may sa, amok nga dakkel mo ten ti urnong mo. Angem, no apay nga ti pagsidaawat. Tip-tipi din pa'y laang matibagin. Anya? Anusam nga umay nakasunsunduan ti kasinsin mo. Kaisupay na, mama. Ay na, praktikal ti panagbiag itan. Kat di ka ko magumatang iti bukod mo nga lugan. Kabailam mo ti gumatang iti kutse. Imbes nga igatang kutkutse, mama. Urnong eklatan, tadangamin ti planok. Plano nga. Kat dati bagaking kayo di nga, planok mo ti mangipatakder to, ti bukod ko nga negosyo. Tapno saan nga iti agnanayon, kat empleyado aktulatan nga paswel-swelduan. Ala, kat mayatak mo day nga kapanunutam kan panggap mo barok. Angem amangan mat no mabaybay dagiti nasisita nga banag. Kas kumaday tanubyam. Kas laman manukay mo't nga kita. At aday ta, adamot iti sa bali pa nga sideline mo baraw. Ay, ni mama nga talaga. Kas di ko nakman nakaawat mo di Jasmine. Kintunggal kita kami, ipapas mi mo't ti mangiliw ti tunggal maysa. Ala. Palpalagi pang kalaeng mait. Kabailakmat nga pagturpusin ni Zeus, anak ko. Saanan mama? Tapno saan kayo uning nga problema kinkwana? Kabailakmat, ti mangpabasa kinkwanan. Uray tadwala tawinin, agturpus taon. Ala, makaambo ka nga ro. Ninsamot, Kelly, deta dimtengon mama. May nakdagasenen, kating kami ni opisina. Inak nga ro din mama. Alaagan andag kayo barok. Oh, kasin, itan. Napalang detilugan mo, kasinsin Kelly. Hanyang kalugan ng bagbagam, kasin na Sander. Kadeti kotsem nagluganam. Deta ni. Deta? Wan. Kabarbarumat, kan sports car mo deta kasinsin. Iso nga agpaisaw kasinsin. Kita alawin, mamati ako. Guwapo gaya ma. Wan, inlakok tay dati nga service ko. Ket pinanuyunak ni daddy. Iso nga, deta, gimata akti baro. Second hand laeng, at least, kabarbaron di service ko. Kabarbaron di pagluganan ta, nga mapan opisina, kasinsin. Wala, aglugan tagid din. Guwapo nga talaga. Kasla kalikis lata kasinsin. Kunampay, sungor nga na kurso na daak nga ginatang kasinsin. Dinggem ti makina na, ti andar na. Umayat ngagpaiso Talaga nga big time kang kasinsin Kelly. Kulam tubay. Ket adu kan no tinalakon ni daddy nga taga. Ket amumeten siya nagkidawa kini daddy winlata. Ket sika apay awan ka dit plano nga gumadang ti kotsem. Ket kabailam met kasinsin Sander. Praktikalak laeng kasinsin. Ken may isa adda kang met nga mangsundo kanyak. Isupay ta
maisave ko. Kasinsin. Sika nga talaga. Practical ka nga practical. No, doad da kwarta, busbusim kid di tap no ma-enjoy mo. Apo aya, anya nga roti serbida deta mat gedam, deta maur urnong mo, no di mo ma-enjoy kasinsin. Lain talakit intakit din. Aduman nga sa umon kasinsin gali. Mala sige, agkapit ka nga ron, tapatay ba kon. At paiso? Kabarbaro ti kotse ni Kelly? Wen. Magpaiso na ah. Tano kaya't nangagsukat iti kotse, maaramid na. Ha? Pero apay. Ket si kangay. Ha, Sander. Kaanon to nga tamat nga. Gumatang ka iti kotsem. Ha? Saan mo't pinganaskan? Ken may isa, adamat ni Kelly nga pagluganak no may pisina. Ta malabsan na mo't balay. Ken nanamnamay ti ag-commute kaya sa detag maneho nga nakatap traffic bit karo dito bagyo. When angim no tunggal da papananta. Nag-hustle mo ti kanahin nga agkum-compute. Agkum-commute kun akuma. Ha? Tunggal adalakad ta da pagnata. No inta ag-date. Kasla talaka kaasi nga nakataksi. Kuno saan? Ag-jeep ta. Practical lang amin ti biag itan. Ken amo mo't babe. Nasken nga agurnunga. Ken maysa adamot pa iti pagbasbasaek ni Zeus. Nakabsat ko. Uri man pa di pagbasbasae mi suna, babe. Amok ka ba ilam ti gumatang iti kutsem. Tapno saan ta kumamat nga agkum-commute nga mapanagdate. Alala. Addan tulat ta. Mapagturbos ko laeng ni Zeus, magatang kunto dagita nga banagin. Nangruna into no agasawatan. Takasapulan to meten. Nangruna no addan to anaktan. Uwin angin ka anong tupay data. Tipeke di panagrik na akong kat. Anya. Tip-tipi din nak nga nobyam. Saan nagpaiso data? Si kamot babe. Anya nga saan? Tunggalag data. Kanayon nga iti lalakain nga panganan ti papananta. Kabailam mat iti agbayad iti restaurant. Kasti ko na practical laeng. Praktikalak amin laeng. Agpadan tumad lang na imimas to pa itimahan ka digiti karinderya. Uno digiti lalakain nga panganan ako na ngem digiti ang nginginaan. Ay na. Kasano nga maimas mo timangan ka digiti restaurant. Nukit kita ang pelat presyo na maawa ng katganasen. Sika kasano ang garod. Makaumamat nga kanayon nga karinderya. Makauma nga kanayon nga digiti saglalakat pa ipanam kanya nga lugar. Ay nadeta ka manin babe. Oh. Ay nagpauyo ka man. Agsubli ako ni G-table ko. Adupay ti ubra. Sana bale. Bumawi ak tugin ka. Intan to ag dinner. Ay na. Nagrigat lang ipalawag king kuhanan ti amin. Kanayon nang ibaga nga tip-tipidik isunay dinto nga. Para ba't layang ti pagsayatan mi nga duwa ti raramide. Kahit kulayang mo ti makornong. Tainton ka nito nga, agkalaysa kami. Adun ton ti ornong ko. Uray mangkid di, gatangin nanton, gatangin minton, giti banag nga kayat na. Ay, sana bale. Ananusak lata ni Jasmine. Amok, ken patsik, nga maawatan na, ken maamiris nan tumatla ti amin. Oh, itay pala nga nakadasar dito in order ta. Angim, di mo pa sinagid dita kanem. Nawanan na kiti ganasen. Ha, anya? Anya ko mati nakapukawan ti ganas mo amangan. Idinto nga. May talang aro din dito nginginain nga restaurant. Kaya't kulaang mat nga saan kang agpauyo, babe? Kat kasano? Mabainak pa nga.
Itultulnog na ta ti kasinsin mo nga ni Kelly. Anya? Di ka kumangamin gumatang iti kutsem tapno masaan ta nga nakapimpiman nga paitultulnog diti restaurant. Tunggal ta papananta. Agpaitulnog ta. Agpaitulnog ka iti kasinsin mo. Katap na nga ro di supit di pagplete. Kasti ko na, praktikalak laing babe. Oo, imbes nga yung pagplete ta. Imbes nga gatang kutkutse nga gaskasulinak. Orno nga klata na. Para madla iti masakbayan ta. Para iti masakbayan ta, wino. Para iti pamilyam. Aging gana ita. Tultulungan pelaing ti kabsat mo. Idinto nga mabalin ka kumamaten nga. Nga agbuko din. Mabalin ka kumamaten nga ti agmaymaysan. Ay na. Saan ka kasi, babe? Kat kabailan mo ti pamilyam nga pagbasahin ti kabsat mo. Tingarod kahit ko, kat aginanad ako man, nga trabaho. Amumot nga masaksakit ni papa. Nga ni mamalaeng ti trabaho na iti gobyerno. Kat kabailan na nga paiso nga pagturpusin ni Zeus, ang jak kayat nga isupi nga problemain na. Kat kabailak mo't nga iti digiti kasapulan ni Zeus. Kat kasanungar digiti kasapulak, ha? Sander! Kanayon nga agasog king ka, maipapan ka digita nga banag. Angin kaslawan laking ka. Kanayon kumit nga ipalawag king ka, babe. Nga bumawi akto. Mapagturpos ko lagi din ni Zeus, kanayon lang akastat pagpambarmon. Oh, anya. Saan ka uni nga agpukawa? Nakababayin mo't mangiti sa bali nga tao. Ay na. Imbag pa'y deta kasinsin mo nga ni Kelly. Takas ta nga, again enjoy lata. And enjoy na ti bagina. Saan na nga pampanunutin sa bali nga tao? Gaputawan mo ti kabsat na nga pagbasbasain na, babe. Maawatan ako, ma. Tikid na ibagam. Talaga kiti nga imutan nak. Tip-tipidin nak. Saan ka kung mga agsasao ti kasta, babe? Naawanan na kong tigana sa mangan. Sige. Pa-take out ko lang tang road. Intay di papanantang sigod. Awan ti ganas kon. Ay na. Ala. Bumawi aking ka. Ti kayat ko, denggem kumamad di kiti bagbagaking ka. Ha, Sander? Saan lang at puro ta pamilyam ti bagbagam irasrasun mo kanyak. Kat kasanuag nga rod. Anya ka di ti planong kadata. Anya ti plano mi ti masakbayan ta. Ay na, madamdamat agsaritan. Intay di lugar nga datalain. Nga duwata lang ti agsarita. Nga awan ti sabali nga makangig. Tailawlawag kunduking ka. Kaya no anyaman di kiti bagbagam. Sige. Padas ko nga patganda kita kayat mo. Di kayat ko kumamot, gumatang kat sarilim nga kutse. Lugan, dap na dabukod ta nga. Pagluganan tong galad na papananta. Kaya saan ko mga ti kanayon nga tip-tipi din. Dap na papananta nga pangalan. Alala, sige. Ala, jakla kayat nga agpauyo ka when gumura ka kanya. Nala, sige. Pa-take out ta nga rod dedo yan. Takanin tantulatan. Ijay Hotel. Oh, nakamisuot ka manin. Kasano? Kay bagbagak la itay nga jak kayat ka tip-tipi din nag. Oh, abay. Anyak matinaramid ko. Ay na. Iba gamitay nga hotel ti papananta. Oh, saan ka di nga hotel detoy? Hotel ka di detoy? Motel detoy, Sander. Isula iso Hotel, motel, agpadpadalain. Dakkel ti duman da. Tati hotel, makita mo ti diferensya na iti kasto nga napananta. Iti cheap nga lugar nga papananlaeng, dagiti agnobya, bueno, dagiti adaka malala na, umay dala pagpapasan ti oras. Anya? Kumakat, napapanta kumamat ka, dagiti sikat nga hotel, dagiti first class nga hotel, nga damat ti restaurant na, nga napintas mo ti kwarto da, saan nga kasti-kastoy nga, napintas mo dito talagang di nak maawatan, Sander. Sa bali ti hotel, sa bali iti motel. Isun tumadla iso. Agpadan tumadla nga nalamis. Saan nga dahi tati kahit kung ang saun? Agpadan tumadla nga nalok na yung tikudsun na. Naulimag? Mangmangig kung to pwede kiti kuryat. Kasano?
Kabanbantayan mo dito yan. Kadbantay mo dito bagyo. Di kahit ko sawa na awan mo na makita mga building dito yan. Kasla nakakaasim mo dito nga motel nga na panantan. Kasla papapanhandag iti adda ilimlimeng na. Anya? Amay, saan ka di nga proud kanya? Nga nobyam, Sander? Kat aman saan man? Kat apay nga rod. Nga dito kasla mailimlimeng nga motel tinangipanam kanya. Gaputa iso tinalaka nga rod, babe. Dahita ka manan. Apay nga na nga puro itilalaka, hindi pang ipanam kanya. Ay na. Agpagpakapraktikalak laeng, tapno no, isupid yung maitipid ko, isupid yung maurnong ko. Ay na, naksuron ka nga talaga. Malalalastunan. Sigud mo't nga titipapapanan tabi. Wan angin makaumamat. Makaumamat nga iso lang nga iso. Namin upatan sa nga, imay, simrek dito nga kwarto. Taman manumatlat silid na dito eh. Ay, naunurtan sa amin nga silid dito yung motel. Di kumamot may ayo ti riknak Di kumamot nalawa ti kwarto na. Tinapintas nalawa ti banyo na. Tinapintas ko ti view ti tawa na. Makitam ko overlooking ti buong Baguio City. Kas dyan. Ay na, nanginamot di tangay bagbaga mo na. Agtip-tipidak aron. Di ba inaamin mo matlaan? Ang saan na kahit asawan nga tip-tipidin ka. Para matlaking ka na ti araramidag. Anya? Di baga magatap no adama itad mo itikabsat mo nga para allowance na. Saan? Anya nga saan? Siyempre tapnon maurnong ko, tapnon no. Agserbinto ka datayin to no, agpamilyata. Ay na. Ala. Tapnon no, saan ka nga agpauyupay? Tiga nagpaisuan na, babe. Naamiris kumitkid din. Ti anya? Naamiris mo aminin nga ibagbagaking ka? Naamiris mo tiraramidin nga panang tip-tipid mo kanya nga nobyam? Nga kaayan-ayat mo? Naamiris ko ti kunam nga kasapulan tamat ti bukod tangalugan. Tas saan nga iti agnanayon kat adda ni kasinsin ko nga pakiluganan ta. Ay, salamat naman sa Diyos. Kitimbag man ta nakaamiris kan, Sander. Uwin nga ron. Sige. Nakto kumita iti second hand nga kutse. Ano niya? Second hand? Una, nalaklakalaan ng data mga laki ti branyo. Kit mabaling kamit kag installment. Tapno no kabarbaro ti lugan mo. Napagluganan ta. Adumit ti nabibintas ka second hand tita. Ay naaya. Alawin ka din awin ko na mo. Ba, kumita ak iti napintas ken modelo nga second hand nga kotse. Tapno no ti kasta, saan tanton nga marigatan nga commute, nawan ni kasinsin Kelly nga pagluganan ta. Dapat lang idi ko mapalaing Sander. Namin adu nga darasin nga imbagak ken kadayta. Angin kanain mo nga ibagbaga nga kahit mo ti agpaka-praktikal, tapno makaurnong ka. Di mo lang kahit nga ibaga kanyak, tapno adama itid mo nga allowance takabsat mo. Malas to na nga ro din kahit nga agapataw, nagririta dito. Amumat nga ipatpatig ka unay-unay, Jasmine. Wala saan kang nagpapauyo Di kan to agbabawi. Into no makitam to, dati ka tayo nga kutse. Katimbag man ta nakaamiris ka. Uwin nga ron. Agpada kayo ngamin kini mama. Kastamat ti bagbagana. Narigat ka no kanayo naklatan nga agkumkumute when makiluglugan. Kitimbag pa'y tanaamiris mo. Agkapanunutan kami kini mamam. Alas no nga ro din na saan kang agpungpungtutin ko na arakupin ka man. Alan amom. Adda nga mo yung pintas ka, basta nga agpapauyo ka. Iso nga adda nga, kahit ka nga, lailuin na kwa, babe. Agkakman din iti bibig mo. Babe.
Agulay ka. Oh, abay. Dapat tiga tayong mga kotse. Saan nga nabababang yung 2015 model Tapno no makunamit nga kasla brand new. Tapno saan tamat nga kakaasing nga. Kadaanan ti pagluganan ta. Ha, anya. Basta, tiket ko, saan nga nabababang yung 2015 model nga kotse. Malala lang, uwin ka din. Kin may isa. Anya manin? SUV tigadangan. Saan nga sedan? Apay nga naskin nga SUV. Tapos saan nga kakaasin no sangatan? Nang rona kat nagadumat nga rin sangatan dito Bagyo. Tingamin lugan dati ex ko. Hindi ta ka man. Istorya ka man. Kadagpay sumat. Ibagbagak laking ka. Tana minsan, day di ex ko, nga kadaanan ti kotsena, ay nakababain idita, na eddepang kami, na perdyan kami, agsangat. Ay, pulos jak malipatan, day di nga aldaw. Nakurang nalain ng kat. Ay malababa mo. Saan mo nga panunutin dita? Kaping amin nga, lagi pempelain tinapalabas aya. Ibagbagak laking ka. Tapno amom, dagiti jak kayat, Sander. Sige. Ito, SUV nga ron, tigatanga. Ituloy ko nga ron. Oh, baby. Baby. Sige, babe. Isuot ko laeng dati helmet ko. Day tapay ti may isa nga pag... Ay, kanay ko'y bagbagaking ka. Ape manan. Ket man ano ko mangamin? No saan kan nga gusto sar deta kondom mo? Ha? Apay, mabuting ka kadi nga makabuo ta? Apay, di ka kadi pa nakasagana? Ako... Gaputa saan pa nga nagturpos ni kabsat mo, kasta. Ket nagastos, no kasta nga, agsikugak. Ay na, praktikalak laing namin, babe. Total, manuta man lang nga, agkita. Man lang nga, kasti nga mapasamak ka data. Sa bali laing dati, agan anad Tikid di ibagam talaga nga, tip-tipi din nak. Di mo kayat nga damabuuta, dim to kayat ti agastos, kasta at ibagam. Saan na, babe? Saan ka agpanunot ti kasta? Ibagak mo't king ka. Apaman nga makaturpos ni Sus, tama na yan. Apaman nga makaturpos ni Sus, ureg kalay sa tanton. Kaya itian niya man na ka nito. No kayat mo nga maadaan ta iti anak, nakasaganak to. Alaki din, isuot mo. Makapatri. Pasensya ka na. Praktikalak laing amin, babe. Kahit ko laing nga napintas to ti masakbayan ta. Masakbayan. Dapat yung nadamitin mo allowance ko na. Ay, nagtabta na putob ka manin. Buti ta na isuot ko. Ala, isarek mo kit din, tapno malpasin. Agawid tanton. Ay na, agawid tanto manin nga nakataksi, ag-commute. Saan ka mananagan? Iti laing mabita panawin. Adanton bukod ta nga pagluganan. Makagatak ton iti SUV. Second hand, man. Unimot ni baby. Nalagi din. Ay na. Babe. Hindi, tilaing ba't ti pangay-ayom kanya? Anya? Anya ti ko nang, babe. Dituyak lang ang may-ayo keng ka, kunak. Dito yung naklaing nga saan nga tip-tipidan. Ay, kitwa na. Dito lang nga banag mo ti libre. Iso nga, rinig keng ka, babe.
baby. Basta rinig anak. Sa anak na tiptipid din ka dito nga banag. Tayo sulaan yung tipangay ayon kanyak, babe. Ay, win, babe. Kontrolek na nasayahat. Ibay-bayag ko. Ipapaot ko. Tapno no tigas na. Kat marnik ka. Oo. Dahil taman ti kayat ko ka, Sander, babe. Dito ilaing inti. Dito ilaing inti saan mga pang tiptipidan kanyak. Nakamaysakan. Awen nga agpaiso. No kahit mapamindwa ka pa eh. Kabailak pa nga kontrolen. Sige babe. Sige. Napanog ka manan. Idinto nga siyakmat ti nagtrabaho, siyakmat ti akirabaho. Kasanukit na. Naminupat na nga intayok iti tangatan, babe. Ha? Nosta, naminpat ka naglipas. Dito'y laing ba't nga sa anak nga tip-tipi din. So nga, dito yak lang nga maiayok yung ka, babe. Unay ka matin, babe. Nagalas ba't tikas na nga sa umon? Kanagpay sumot, babe. Nga rin na sagpaminsan laing at mapasama ka data. Angim talaga nga, maminado nga daras nga, itayok-tayok na. Ay. Numakay na natan. Agawid tanton. Itatana sa papay. Ha? Nanginginan tong aminin ti pagplete iti taksi. No, maabutan tating nga trabi. Ay na, data ka manan. Panunutin man ti pagplete iti taksi. Ay, na Diyos ko ay. Maulawaking ka, Sander. Ma, nakaroon sa ito uyak yu Nagpa-check up kay ka din? When barok, naggapo aki ti doktor iti aldaw. Kahit? Kuna ti doktor, nakapsot ka no ti barak. So nga, amangan no, amangan no anya, mama. Amangan no, sa anak pa yung lang makatrabaho iti mapega panahon. Mama, api nga itakalain namin nga nagpa-check up. Napayag ka din nga marikrik na yun. Italaing barok nga biglaan. Diyak karutan mo. Kadagito nga aldaw. Alisto ka mapanpandaw. Nung malami isan laing di bagikat aguye. Anya, kat nagtumar kay nga roden? Adda ka din reseta ti doktor nga agas yun? Addan ba raw? Nakagata nga akon. Anya? Anya di kahit mga saun? Nga saan mo nga ipatuloy ti nagtulagan ta nga gumatang kay ti SUV? Wrong timing nga road, babe. Anya nga wrong timing? Naidalit iti sakit ni mama. Anya? Ada nakaro nga sakit ni mama. Saan nga makatrabaho? Kit may isa. Nangina di kiti agas na. Kabailan mo, nga igatangan ti agas, adamat swel-swel doon na. Kas kay bagbagak lang. Saan nga makatrabaho ni mama? Samot pa nga rin nga agpensyon. Saan mo't pa nga naladaw ti amin nga? Ti panaggatang tayo tilugan, babe. Anya nga saan?
Nabayag ngayas asog ko keng kadeta nga banagan, Sander. Oh, maawatan ako, babe. Amangan ngamin no'y gastusig de ti kwartak. Biglan to nga sa pulak at nagproblema akto. Tikit di ibaga makit talaga nga awan ti pateg ko keng kan, Sander. Ay na, mapatripak man aya. Babe, babe. Unay mo't. Ay, unay mo't ngamin ti timing ti panagsakit ni mama. Ang sana mabalin nga. Unaig data. Lugan ngim data. Salon at ni mama. Masapol nga mapaagasak ni mama. Oh, abi nga saan nga makikadwa ka data ni Jasmine? Kasinsin Sander. Kuha ngamin kasinsin Kelly. Nagpauyo. Nakagura ka niya. Ay, ay na. Ay ayom tulatan na. Kasta kayo mo. Ang nakaroon sa tigura na kanya kita. Abi, anya tinangguraan na king kakasinsin. Nagsakit nga ron ni mama. Ni auntie. Uwing kasinsin. Kaya wrong timing nga ron, nagkariak ni Jasmine nga. Gumatang aktibukod mi nga lugan tapno no saan kami nga marigatan nga kumkumyot. Aya? Kit kumusta nga ron ni auntie? Saan kan nga makatrabaho? Nagingina pa digiti agas na. Iso nga unaig digiti agas na kasinsin. Ngayon de talugan nga ibagbagan ni Jasmine. Oh. Ayun gayam kasinsin. Awising kay kuma. Intay to no weekend iji ay Bulinaw kay Nalaminos. Overnight tayo. Sagot ko. Anya? Kwa. Adda na i-reserva kon nga kwartoyo kini Jasmine. Nakapareserba kon. Oh, nabayadak ti gudwanan. Basta, umay kaya. Anya nga okasyon, kasinsin. Nalipadam ka din ti birthday ko, kasinsin. Si Kamit. Ni Aywin gaya man niya. Pasensya kan kasinsin, Kelly. Na-stressak lang kami kada ti panagsakit ni mama. Nalipatak pa yun nga. Asidig gayam ti birthday mo. Isupay Kit nabayag nga plinanok day jay. Intay di Alaminos. Ken intay di Bulinaw. Intay paspasyar. Overnight tayo. Sagot ko ti accommodation ken makan. Ang imjak sigurado kasinsin. Anya? Abi ka saan kat mo trabaho tayo ito no weekend ka, kasinsin? Kas tinaibaga kasinsin. Masakit ni mama. Katamangan no saan nga masikaso nga nasayat ni Zeus. Amumat. Agbasbasa pala ni ading ko. Iso nga naskin nga daag nga kabadangan na. Siyakti kang runaan nga mangkita kini mama. Ay, kitawala ang matanti sabali nga mga iwan king kuana. Ni Auntie Peli. Total good. Bakit abalasang aw mo ti wobra na. Sabali laang mat no siyakti mga iwan kasinsin. At adda nga natalgid tiriknak no kwa. Aglalukit ni. Nakaro ti uyek ni mama. Ken may isa, nasken nga masurot na dati oras ti panagtumar na iti agas na. So nga, pasensyahan kasinsin. Bumawi into no sumaro nga birthday mo. Aya. Sapi, nagwanan ni Jasmine kanya. Anya? Kit inawis ko mo ti Jasmine Di kinagpaiswan na. Nasabat ko itay. Kit imbaga king kuana. Deta plano tayo. Plano nga mapan ag-weekend iji Pangasinan. Kituwing ko na. Kit no saan ka umay? Amang ano saan mat nga umay ni Jasmine? Kuha. Okay lang kadiking ka no ni Jasmine la tumay kasinsin. Dalataking kuha na kasinsin. No kaya't nalakid di ti sumurot uri awanak. Okay lang kanya. Palubusak. Sige. Ibagak tungkol king kuha na. Nga saan ka nga makaumay. Kit no lagi di kayat na ti umay. Alakit na sayata. Tapno maukuparan madla dati. Binayada ko nga kwarto nga nakareserba para kadakay nga dua. Alawin kasinsin. Nga angim no siyak. Di na kami pagpagunyan.
Mala sige, makamok tulatan. Tawagak into no madamdama. Ta i-confirm ko no matuloy lat nga umay uri no awang ka. Kasinsin. Ala sige kasinsin. Agawit ang arutin kasinsin. Kit ni, agur uri ni mama, di balay. Oh, uminom kayo ti danom mama. Tapno lumo kay ta karabukubyo. Ne, dete ti danom. Agyaman nak, Sander Barok. Kabailan mo't ni Sos ti mga iwan kanyak. Naape nga di kasi burot kini kasinsin mo, iti awis na nga, mapan kayo agober na di Pangasinan. Saan tumad lang ang natalgid ti riknak mama, no amok nga, kasto iti kasasaad yo. Diyak tumad lagin joy. Wala ngem, tay ko nam nga napan ni Jasmine, nga awang ka. Kasama nga raw. Anya? Anya ti kahit yung asawan mama? Napanlatati ka ayan-ayat mo, uri no saan ka nga napan. Kaya nasawaan, kabailan na ti agen joy, uri no awang ka. Mama? Adamot ni kasinsin Kelly, mama. Agam amuda nga nabayagan, kini Kelly. Kahit nala siguro mo, tekpas-pasyar ni Jasmine. Iso nga pinalubusak latan. Ay na, nabayagan na madmadlaw ko Barok. Nga adda problema yo, iti ka ayan-ayat mo. Tunggal ipan mo dito'y balay. Ay na, maminsan laeng ti sangapulo nga iumay na dito nga makitak nga umisam. Ha? Nakasla mapilpilitan. Nakasla nadagsin direk nana nang rona kada kami kinisos. Saan mo't mama? Bidot na tamang panunutin niyo. Saan na kasi siya ni Jasmine? Ay na anak ko, napigsa ti panagriknak. Saan na naragsak ti kaayan-ayat mo, keng ka? Anya? Sakbay nga, mala daw ti amin. No talaga nga napatig keng ka, ti kaayan-ayat mo. Akit aramidim ti amin tapno no saan mo nga mapukaw iso na itibiyag mo baraw. Anya? No anya ti kasapulan na no anyat pagragsakan na rumbag nga ipaay mo Dapat panagkita kat kasla. Ad-adamot nga ipampamay sana kami kani ading mo. Ha? Ikam ti oras na ti nubyam anak ko. Taamangan no agsel-selos ba't kada kami. Saan mo't nanan? Mama, ikikak mo ti oras ni Jasmine. Panagkunak kat sa anak ba't nga nagkurang keng kuana? Malaki di bagbagaklaang mat ati ka panunutak anak ko ken marikrik na. Sapay kumaata nagbiddutak. Itakalaeng manen nga makita nga umiti arak, Manong Sander. Ha? Sus, si kagayam. Ti kunak manong, italaeng nga makita ka manen nga uminom ti arak. Tinaudi ket idi nagka-problema kayo kini Manang Jasmine. Ha? Ada ka di manen problema yo kini Manang Jasmine? Manong Sander? Kwa. Gagangay laeng ti kasta ading ko. Iti kaskada kami kini Manang mo nga gayan ayat. Dalata di kundaway na nga dapagapaan mi. Ang imawamot kit diti nadagsen nga nagapaan mi. Malamanong. Nangig ko ti saritaan nyo itay kini mama. Ustumit kit diti ibagbaga na king ka. Kasla makunkonsensya ni mama. Anya? Nga kasla. Ad-ada nga panpanunutin na kami. Panpanunutin ti kasasaad mingim. Deti masakbayan nyo kini Manang Jasmine. Anya ti kahit mo sawan. Kasla ti kayat ni mama manong kat. Ti sangwamutan at ibukod mo nga biyag. Nga maadaan kan tumutan ti bukod mo nga pamilya. Tasyak kat kabailan nakmat nga pagbasahin ni mama.
Idi dayjay, ang imita, amumot ti kasasaad ni mama. Oh, nakaro ti sakit na ading ko. Iso nga saan ko pala ang pampanunutin dayta. Manong, amok nga kabailan na kapagbasaen, ure no agasawa kayon kin manang Jasmine. Iso nga, ure no inaudyak nga mitisi ka, dahi ti laeng mati singasing ko king ka ah. Anya? Anya nga tano, agpropose kan kin manang Jasmine, tapno no lumagaan mo tirik nana. Panagrik nana siguro manong kud, kaslaawan plano may ti relasyon nyo. Ha? Iti kasta, amuna nga, i-priority ti relasyon nyo. Nga ada turong ti relasyon nyo. Nga ada planom nga mangikalay sa kingkwana. Das lang amin nada nabuyak iti pelikula kasta manong. Si Kamat. Niyarig mo ito ti pelikula dati istoryami kini manang mo. Agpeso mat manong. Amangan no saan kayo nga agapa. No kasta ti pariknam kini pakitam kini manang Jasmine. Agpropose ka manong. Uri saan mo't nga mapasamak ti panagkalay sayo. Ti nasisita, mariknana ken amuna nga ada planom iti relasyon nyo. Ada planom nga mangitungpal ken kuana. Sa bagay. Gusto ko na mading ko. Isu siguro nga agrekreklamo. Isu siguro nga kanayon nga agasog may papan iti panagbalik ko nga practical ken kuana. Dati pampanunutin na siguro ket awan iso na iti plano kiti biyag. Uwan manong, kasta nga agpaiso. Himbag ka pa ading ko, tamum da kita. Kastan to nga min ti aramidek iti nobiak manong. Oy. Deta manin, pampanunutin mo. Agbasa ka pa eh. Agturpos ka pala, ang sakbay ka nga agpanunuti kasta. Uwan manong, nakas makita mo't nagangato ti grades ko. Sa bagay. Ala, agyaman na kading ko. Kastan to nga agpaiso ti aramidek. Ure no saan pa'y nga matulag ti panagkalay sami. Agproposak kini Jasmine. Tapno ti kasta, mariknana nga adda paset na iti planok, iti masakbayan. Agyamanak babe. Imanugot ka nga. Makipagkita kanya kita. Ada nga min tinaskin nga. Ibagaking ka. Uray siyak. Adamat naskin nga ibagaking ipudnoking ka, Sander. Ha? Angim sige. Sikanti muna. Yan tangay si kamat tinagawis. Angim sakbay ti amin. Kumusta ti bakasyon nyo? Diyay Pangasinan. Saanin nga naskin ng pagsaritaan tapay day jay. Ti kahit kung maamuan, doan niya day ta nasisita nga kaya't mong ibaga kanya, Sander. Ha? Babe? Oh, agur uray ya. Ta ibagak tumatking ka, ti kaya't ko nga ipudno. Ako. Nasurok talo tawenin nga, agayan ayat ta. Siguro, pampanunutin. Nang runa no, adadigiti ka nito nga saan ta nga kinawatan. Ket saan ka nga paset ti plano kiti bihag. Ngem nagbidot ka. No bilang laing ta isot pampanunutin. Nagbidot ka, babe. Adadakkel nga paset mo iti planok iti masakbayan. Ti kinagpaisuan na. Sikat ti kayat kong agbalin nga katakunay-nay ko iti tong palbihag. Sikat ti kayat kong agbalin nga inadag iti anak ko. Iso nga iti dito nga gundaway. Kaya't kung ijayakin ka, ket simbolo dito singsing. Ti panangijayakin ka, iti panagkalay sata.
Agparintumin nga kinisang wanam, babe. Kat salud sudikin ka. Will you marry me, babe? Pangaasim. Tumakder ka. Agsubli kay titugaw mo. Anya? Angin ko. Agsubli ka. Nakababain. Ha? Saan ka di nga? Maragsakan ka kuma. Kasano nga maragsakan, ha? Xander? Umuna ti amin. Deta pala ang singsing ipakpakitam kanyak. Malasinin nga lalakain. Gangganjong saglalaka. Nanggatangam dayta. Kulak tupay. Saan mo't nga nasisita? No? Saan mo't nga nasisita, babe? No us-usto dito nga singsing mo na saan? Simbolo laing dito, ti pa nangijayak, ti pa nagkalaysata. Oh my God! Xander! Talaga nga kastakan. Awan ti pagbaliwa mo. Anya? Kumamat do. No nag-propose ka, kumamat kanyak. Kaday ti us-ustumat nga singsing. Day ti adda diamante na. Ken lang na pala, kat nginginaan. Tapno mariknakmat ti patay cooking ka. Saan kat nga kasta nga nanggatangam dita? EJ Broadway Gems. Broadway Gems, my God, Xander, nag-chip ka. Sa balin to deti wedding ring ta. Nanginginan to day jay. Oh my God. Oh, anya maninti baga. Nagpaka-practical ka laeng? Oh, anya day to, biglaan lang nga napanunot mo. Kit adan nalabsam nga Broadway Gems na pagkagimatang ti singsing. Nanginang day to eh. $299 day to babe. Oh my God. $299. Oh. Pagkat katawain na, Xander. Anya? Saan mat nga deti? Sing-sing lang nga pa nag-propose ko deti, babe. Sa balin to deti engagement ring tanga mako na. Oh my God. Oh, sagmamanon to met engagement ring nga plano nga itad kanya. Nanginan to. Umabot to met $1,000. 1,000? 2,000? 3,000? Ay na. Nakurang pa'y. Nga tambot so, tikotse, ni kasinsin mo nga Kelly. Anya? Anya tikit mo sa wad? Ay na, Diyos ko, di ka lang mabain, di kasinsin mo? Nginginaan na aming nga gamit na, jela kutsenan. Dinto nga si ka, agpropose ka kanyak. Sag to $299 data nagatang mo nga singsing iti Broadway Gems. Tihitid mo kanya kasingsing? My God, Xander! Babe. Please, sana kawagan iti babe. Nag-chip ka, Xander. Ken may isa. Dahito itikait kong ibagaking ka. Adama di pudnoking ka. Ken by the way, tisungbat ko dito sa ludsud mo. I'm sorry. No, I will not marry you, Xander. Anya? Ngimapi saan, babe? Ti amok man no'y patpatig na. Idi day jay, Xander. Ang imita, sa balin ti patpatig ko. Anya? Saan ka mga rabrabak iti kasta, babe? Nasakit day tanga rabak. Apay, saan ka di nga nasakit mat para kanyak nga babae nga? Oh my God! Kasla pa ng rabak mat detay naramid mo nga. Ijayam ti kasar kanyak ag-propose ka ikat ikanak edisag to $299 nga singsing. Anya? I'm sorry. Angem, adan nagkinawatan ti puso mi kini Kelly. Kini Kelly? Ni Kelly nga kasinsin ko. When? Di ka nagpaiswan na. Adan na pasamak mi, ijay Pangasinan. Saan? Saan nga po doon ta? Ibagam nga saan nga po doon ta, babe? Angin isutipod no, Xander. Napapaot ka laeng, at least, isuna. Nakakotse. Ado ti kwartana. Ken Mesa, saan nak nga tipiden? Never nak nga tinipid, ije Pangasinan. Ha? Babe, saan ka kumangag sa otikas na?
Ibabawim din bagang, babe. I'm sorry. I need to go. Agur ure kanyak ni Sandra. Babe! Babe! Agur ka! Babe! 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 Magsubli ka! Babe! Agur ka! Ni, narigrig ti Sing Sing. Sayang, pidutek. Takamatik ni babe. Kinamat ko ni babe, bueno ni Jasmine, kaday di nga kanito kasin yung ngem nakalugan gaya men, iti sports car ni Kelly. Kasla nagtupak ti langit kanya kasin yung kaday di nga kanito. Kasla agkupit ti barukong ko, ti sakit. Nga marikrignak, iti day nga gundaway. Kasla ininot nga mapirsa-pirsay ti puso. Nga uray ko la, naggegeretan, deti ginatan ko nga sing-sing, nagalisto nga nadadael, deti box na, uray na nakupit ni sing-sing. Awanen ti panggep ko nga mangikalay sa kenkuana, ta iti palaeng panagpropose ko, ket nagkidkidanan, ti makiden na kanya, iti tong palbiyag tagayam, ket nagbaliwen tirik nana, tay tilay nga pagbita gundaway, nga nagkadwada iti kasinsin ko nga uleg, ket naibaw ingnan tirik nana. Nasakit ka asinyong. Adadag iti gundaway nga kayat ko nga agaramid iti pamuspusan tapno no agsubli kanyak ni Jasmine. No manin bagbagaan nak ni mama ken ti kabsat ko nga saanen manong. No talaga nga napatig ka ken kuana. Uri man kit diti sagpipiso nga singsing. Bali wala ken kuana, tinasisita, nagpropose ka. Ay naba amon barok, Sander. Pakakitaan day chay nga saan nga napudnot panagayat na king ka. Lakit bay amon na datan tumat kasinsin mo akeli ti agsagaba. Iti kasya iti klasyo na nga babae. Materialistic. Ay na, tala ang kwarta tinasisita kin kwa na. Malababa amon, makasapul kanto iti. Mas deserve kaday tak panagayat mo anak ko. Mama, anong panunutik laing mo ti masakbayan mi kini Jasmine? No api nga di na maawatan. Talaga nga di na maawatan no close-minded iso na barok. Tilaing importante king kuana ket ti material nga banag. Saan nga napudnot panagayat na king ka? Sipod pa'y idiun-unana no talaga nga napatig ka king kuana. Akit maawatan na ka iso nga lipatem on barok. Angim saan nga kaskarina, mama. Talo atawin nga nasurok. Nga agayan ayat kami. Yaka mo ti arabidik no kasanuak nga makamove on, mama. No lamabalin kat i-rewind ko kuma kasla ti pelikula. I-rewind ko kuma ti amin tapno no ti kastagat saan ko nga mapuhaw ni Jasmine iti biyag ko. Uray i-rewind mo barok isunto la iso ti mapasamak. Ta isumalata ti ugali ken kinatao. Dahita nga Jasmine. Katsika, saan mat nga kaskarina nga baliwam ti kinataom ken ti galad mo? Taugalim detan kinapraktikal. Nga dayawik launay anak ko. Angim saan mat nga maapresyar ni Jasmine. Iso nga saan nga da kayo nga talaga tinaikari iti maysa ken maysa. Iso nga lipate mo. Narigat, mama. Tunggal malagip ko dagiti kanito nga mapat kami agmotel. Nga may tayok-tayok kami. Iti kangatuan nga langit. Ay na, dayta ka man nagadot babae dita. Nga babalin nga mang patayok ka. Loko. Mama, sa bali ni Jasmine, mama. Makit no marigatan kan nga agmove on akat na agsurat kan kini kasin yung iti programa na. Agpabalakad ka. Nasaan nga kasta nga agsangit-sangit ka. Ardong. Anya? Nimit, mama. Gusto mo't ni mama, manong. Apeksang sangitam di nga babae. Saan nga rumbi nga sangitam di kasi nga klasit babae, manong.
Ingkakidyak suratin, di programa ni Kasinyong ako nan mama. Tagpabalakad ka kini Kasinyong. Ay suna, expert ka dagitan. Kadi, uwan manong, mangmangig ko na nagprograma. Yung kasla adot amunan, may papan kadagita nga bambanag. Alang arod, ading ko agyaman na ka. Agsurat akto ka rin kin Kasinyong. Uwan manong, dahil di nga ro, di ba kabuklan, di pa kasalita akasin, ala, na, amuyo mo't siguro, ti rigat na, ti sakit na nga, sagsagabay, kiti agdama, iso nga, balakadan dakman, no anya, ti rumbeng nga ramidek, tapno makamove onak, iti dahito nga napasamak, agarabidak kadi, iti wagas, tapno no, may sublik ti dati, kaya nagsublikan niya ni Jasmine. Weno, rugyakon, nga sursurwen alipaten kasin yun. Sabay kumagad na kay Badit Adal, dati nga pakasarita kasin, kaya agyaman naklaunay ti anos mo nga ng tedbiyag, at namnamaik nga damaytad ang balakad yo. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag sagsagabakin ayat apagayam mo, Mr. Practical, Zander, iti Baguio City.